nongeye kuguha ikaze mukunzi Urutonde TV, ibyishimo umunezero biba ari byo bikuranga, kandi gusaba utarakanda subscribe ko wakanda subscribe. Uyu niwo mwanya ubonye wo kugira ngo ukande subscribe, aho ubona amakuru y'imyidagaduro, amakuru agezweho, amakuru y'abahanzi hano mu Rwanda, abasitari bagiye batandukanye, aho ugenda ubona amakuru ku Urutonde TV. Kuri ubu ngubu rero amakuru nkuzaniye ni amakuru y'uwo bitero kikirabiranya, ngira ngo ejo bundi nibwo twabagezagaho amakuru y'ubukwe bwe. Mwabonye hangaha ku Urutonde TV, mwabonye uko bwagenze, ndetse mwabibonye no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mwabonye uburyo Rocky Kirabiranya yakoze ubukwe, nubwo yari yabusize mu ibanga, ariko byaje kugaragara ko yari yakoze ubukwe koko, aho yagiye ahinduka abantu, aho abantu benshi bari baramwizeye bavuga ati ntagikwe, bakagenda bamwizera bavuga ati ewana Rocky kabisa yadukoreye ibintu, natwe tugomba kumukurikiza. Ariko yaje kubatengwa nk'uko abantu benshi bagiye babitangaza, bavuga ati Rocky uratugambaniye, uradutengushye kabisa, ubu ngubu kuko ukoze ubukwe ibintu bitashimishije abantu bose. Abantu bari barishyize muri ako kajyo bavuga ngo ntagikwe. Kuri ubu ngubu rero amakuru tukuzaniye ni amakuru avuga ko nyuma yo kuba akora ubukwe agiye kujya mu kwezi kwa buki, aho agiye kujya muri honeymoon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye by'i Burayi. Biteganyijwe ko rero Rocky agenda akajya muri honeymoon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho azajya mu mujyi wa New York, aho azahamara ibyumweru bibiri byose ari muri New York. Bikaba biteganyijwe ko nava New York azajya kuri Miami Beach, naho akagenda akamarayo iminsi igera ku cyumweru. Nyuma yaho akaba bivugwa ko azakomeza mu bindi bihugu by'i Burayi nka Paris, aho ngaho ni mu Bufaransa, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu bihugu by'i Burayi. Rocky rero nkwibutse ko uyu mukobwa basezeranye uwo bita Carmel, uyu mukobwa ni umukobwa wagaragaye mu myidagaduro hano mu Rwanda, nk'aho yakinaga muri filime atambuka kuri interineti yitwa The Secret. Rero ni filime uyu mukobwa yakinagamo, namwe mwagenda mukayireba, ni seri yatambuka kuri YouTube. Kuri ubu ngubu rero iyo seri ikaba yarahagaze, bakaba batakikina, kandi uyu mukobwa bivugwa ko ari umukobwa w'umudayasipora, kandi akaba ari umukobwa wizeye cyane, amashuri menshi cyane. Bikaba ari byo byatumye bikurura Rocky akamukunda cyane, kandi bivugwa ko uyu mukobwa afite akazi keza, akaba akora ku kibuga cy'indege, akaba akora muri Rwandair. Rero urumva ko akora muri kampani ikomeye cyane. Rwandair ni kampani ikomeye cyane hano mu Rwanda. Bikaba biri kuvuga ko rero aba nyuma y'ubukwe ko hari abantu bamerewe neza cyane, baryohewe n'ubuzima. Kuri ubu ngubu Rocky akaba aryohewe n'ubuzima, nubwo atari yagira icyo atangaza ku by'ubukwe bwe. Abantu benshi bakomeje bavuga ati nta bukwe bwabaye, abandi ati bwarabaye, ariko mu Urutonde TV turakubwira ko ubukwe bwabaye. Rocky kuri ubu ngubu yasize umwana mu mago. Nta handi wasanga amakuru y'imyidagaduro uretse ku Urutonde TV. Ciao ciao.